Ana he ni. Mia tak pegah dalam puasa jamun oh jin afrid jin afrid ila kaidin wa Nabi Sulaiman ni pegah ni ya udah kala jin afrid wahai Rasulullah nabi din dah mau kena ya jawab kan buat ko kudai kah rakab lah ko ya ja karo kuna pu piathan ni kide kan piathan ro ke yang buat ko kudai nakam kangkul kah nakam lole na nakam katrathi na gah le je fred nabi haidin dah kuno jau pathai kuna ngiang pu piathan ni pathai nah makanya aja betre Mampakai je nafri ala kaidi Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman raja dia mandum kah tunduk ya. Robak jin yang pimpin. Jin nafri nan nak jelah hai. Tapi ke Nabi Sulaiman diakuinya raja. Bedah je nafri ja aku deh. Nya turah ina bag tanya ina jini gai bedah ja kena upathai yang idang bau le tutua pathai. Dah ni yang ke lampathai urung kang ke urung kagulen. Nak pegah Nabi Sulaiman. Nak pegah apa manusia. Hai. Tak boleh kan? Ia lekai di malung ni pegah jauh pathai. Mangke bayar Rasulullah. Kita tak tanya. Tapi pengun tanya lagi. Pegah hijau kenan. Tak perintah. Tak hijau lain dalam siap perintahnya hijau pathai. Nak bedah urang tidak nak tetap. Tapi kadang tahu dah, kadang baju. Kacing yang hoi je. Nya jauh pathai. Ger Rasulullah lupa je nak pergi je. Najak tu uri likut. Jauh uri likut gedang yang jauh gedang. Kan enggak adang, kan gedang yang angin lampathai kan. Gedang bawa punya tekadi je nak pergi gedang bau ujung je, yang gedang bau ujungnya. Bau ujung ratimu dah. Kalan piasan je nak pergi. Je pergi anai damang lampathai dang nah. Ida ingin dalam pathai. Yang anggo thiro ya thi le yang go le ya thi le hai ke nonton le urang yang kathi je menji menta tak thot yang anggo putra yang go home putra ya thi pihana ke depu ke bedah urangnya gawa menampak Nabi Sulaiman hai kata wa go afrid hoi mentai pathai ya Rasulullah ani wa go home ana kon hai kung yang le ba ana ku depu putra ibu buat Ui ku buat mai ji pathai ha na ma tu ku pi yang kai anggo ya the na mu mang ke neu mo kajian bodah ron boy hon ni ja ji dah urinya ke ja le ke betul laporan de ke pe laporan jena fadid ro ku de ya the anggo putra faedah ana iwo jena fadid ke tetap ke hoi le Nabi Sulaiman ka kawo ka tre dah kawo ka hai lale ku nong kai kide bokanyo kacip pegah yang mutui ke bahai Nabi Sulaiman putra alatha nikah bunoi pathai wate kaja upathai kadang ba ule tutua kanggo kathi hana kaja taho nyanto kapupuat putra masalah sampai mati atika dan pakon kanggo ikun aja nafari karena kan tayang ku pegah tahu je anak ku nak pegah pakai nak depu dia hai kibah anak ku depu yang long tayang butoi kah kaja aku de ka the kanggo butoi ka the pakon kanggo pakon ijawab dile jena farid nyan ku anggo nan dekat ate kungiang urang lampathai gadat le puai pegah perthi he ke Cina mengkat nah mandum pegah mandum dengar hana tak thaw pegah hana tak thaw dengar dia urang mengkat i pegah haju lewak le urang mublau ge pegah le urang yang mengkat gelia ke dengar ke boh mudah depu ada murai pegah ngo pipi manusia yang ada le pui pegahnya latih je nafri
Main kata kah bukan? Ate kungiang kedeh ku anggu. Kungiang kedeh ku hati ira ku hai ku fikir. Yang kanggo pekan kate pekan yang hai ku fikir malaikat ratib atik na puang tulis tabe yang hireun ku hana be dah polpai. Gerempok timak mandu mawa pegah banyak gerempok tulis bendu. Getulis tabe. Nyai ratib adik ha gelap buku yang ha lagi putra gai pupul lagi pangen gai bilang le mutin. Getulis yang punuh getulis ke punuh getulis ku ada kungiang kedih ha ku fikir getulis ye awak pegah pi bit pegah. Nyan dari sinan gekeun berarti tanya kata babot. Tajak berangkaho je hana getam dalam agama. Dalam udip tanyo hana nentam ho tajak aja. Kelama ajak tanyo na faedah, maka yang kepingan kepada tanyo. Baik sampai tengah huruf kiamat tegelong hana jawaban.